Id-DJ Norman Quinton Cook twilet f'Surrey l-Ingilterra fit-63. L-aktar li huwa magħruf huwa bl-stage name tiegħu, Fatboy Slim. Huwa kien fost dawk l-artisti li bix-xogħol tagħhom għamlu l-mużika elettronika popolari mal-masess, b'suċċessi kbar fiċ-charts Ingliżi, speċjalment fis-snin design. Wara 20 ta' snin ta' popolarità kien imissu il-liġi Malta. I'd just like to say I'm very sorry that it's taken me this long to come to Malta. I've been doing this for 25 years and there's very few places I haven't been. Wal pjaċir ta' eluf ta' żgħażagħ, il-bieraħ wasal dak il-mument. Fost l-ikbar siltiet tiegħu li anke ndaqqew il-bieraħ kien hemm dawn. Wara ħdaqqew id-duo Malti li qed jagħmel isem barra minn xtutna South Central. Fuq Twitter u Facebook ħafna żgħażagħ qalu kemm dan il-kunċert kien tajjeb u faħru l-kapaċitajiet ta' Fatboy Slim li rnexxielu jħallat bla problemi siltiet fuq stili differenti f'kunċert li fetaħ l-aptit għal ħafna oħrajn illi żgur ser ikollna dan is-sajf.